All India Radio Imphal medium wave meter jathum somli point khat kilohertz zagyat from gyalani le FM megahertz zale thum point nga apan hongki puang cha paite program ahi tuni insu thak la khom sinna COVID-19 awareness pon chak na le ngai ke tu ten la twaling na hon tel khom tel nga ina inei dingu lati lama sa pin ding in di ang laya chi la mana ngai te ina sak dia hon tel tu Manipur Bhavan Kolkata Zamkhan Lalin Than Lon Lui Zang Phai Zoutung Dial Khai Saino Zang Sumtuk Le Sang Pek Muna Alom Te Ting Ting Bana Mun Tom Tama Akomi Ting Dia Hon Tel Ingai Dingu Yang lain Lesang Zongi bằng thiên lý lại nào chưa khô gì đâu anandua emohe tung chiang hai bằng hồng đế chiang lai lung con sâu đêm bằng thiên thiên gia thiên lai lung tuyệt sống lại khi về hoàng hôn lạnh mạnh vung lên là bằng trên giống lại những hôm kiếm thô anandua emohe tung chiang hai bằng hồng đế chiang lai lung sâu đêm bằng thiên thiên gia All India Radio Imphal Thutak Lakhom Asintu Bungyan Mall Manipur Chief Minister N. Biren Singh in state a COVID-19 positive case omnon lo chin zan Indian kumsam guk lenga upa damlo pen Delhi Nizamuddin public hi Jamaat hunvat na a heinat na vi kha hidan a hi etkola damlo pen sample test hi non in heinat na a pan negative ita positive case ma sapian adam siang tak jatin to khani som le ni in damdoi na pat pot sakin Manipur Chief Minister N. Biren Singh in state ni Paite nationwide lockdown jaka haksat na le ni tengban jat tom tamu haksat na te yen na ding in home delivery supplies management control room hongya himal le polpi tom ten toll free number 1800-313-8171 jinglam da kwa pani talam da thumtan soza phegi ye ding he pin Imphal East le Imphal West district a ding di kahi Nagaland in angakla ma COVID-19 rapid diagnostic test kit zanin Indian Air Force tongton in special Dornier flight in Hong Kong. Nagaland Chief Minister Nephew Rio in Haikit State sunga hotspots munti a zathidin si Indian zanitak daguk pan in Nagaland apan sample zalile lite testing center a thon in Twati laka sample zathumle somli le ngate negative a sample songa le kwate result nga khilel Assam COVID-19 adam lo mi samle gukte damdoi na pat
pot sakin omta amauti dam siang tau a hi bana kibian na in nisom le li sung etchang na leng le in omchi in official to swaking gen tutanin asam in COVID-19 samples sang yu zagyat somguk lenga case nalaka sample som thumle li te positive a hi o chi in State Health and Family Welfare Department in Zanin gen Meghalaya COVID-19 active positive case from Omchin Zanitaglam in Chief Minister Conrad K. Sangmar Indian. COVID-19 positive te hoilam no towa ni sang lile zali from kwalejate home quarantine in Omu. Institutional quarantine na ni zali from sagi lenga Bethany Hospital Shillonga. Bethany Hospital la doctor le staff ting bana damlo ting etc ahi nungin kwama COVID-19 ge thak omlo in result negative dekhi ni thum sample result nga kinomlel damlo te isolation facilities as one chat ahi banwa henkhat te in Paite dia discharge ahi o chin Chief Minister in Jenbe Meghalaya sarkarin home quarantine na omte hoi taka ekcha ahi thekna ding in IIT Mumbai bolchat quarantine app jata ahi dan Chief Minister Conrad Sangmar Indian March ni som ni leli sang ni som ni ma le nung a Shillonga Bethany Hospital Road khate bana March ni som thum ma le nunga Bethany Hospital nong po ho khateng in hey app download te ding hey app jangten quarantine protocol zu te ding nimal sang a le thum hai category a omte Health and Family Welfare Department of Pangkhom a hi u hi Meghalaya sarkar in home quarantine na hey app download ten ration home delivery athonin mo Tripura sarkarin COVID-19 na damlo te ki kolnang Agartala a damdoyin ni te alupna somsagi mansa akoi ahi dan law minister le cabinet spokesperson Ratan Lal Nath Indian Tutanin Tripura in COVID-19 case ni niya report ahi tuani ni te laka khaddam siangta Nursing Training Institute of Indira Gandhi Medical Hospital a COVID-19 Health Center lupna somthum bolinom Agartala Government Medical College in Leng hisibang ki sading in lupna somli ko ibe. Tuakom kala Tripura Education Minister Ratan Lal Nath in Samsin naupang pol khatapan pol kwa bana pol som lekhate class nona ding in promote dekhi ua coronavirus pandemic jakin online tungton in state ka sin lai naupang ti ading class pat a hi tin gen. Falti in tu niapat mun hen khate kha zalen ding in phalna ti ding. Lockdown mai ni thumtan puang a hi to kiton in Ziding dan tipiate pilwang ta ka ziding to bana lo na sem ni le theichi na hwa na sem bana electric mi wak zanga na sem te IT repairs tuilong bol gari bol le carpenters ministry te containment zones in ahwa khak lo muntia na set phal hiding emergency service ading private gari te medical le veterinary care le ni tengban gat poti ke kom to phal hiding tunya dinga thutak la khom isin khathi ai teng hi latela ni na ding in katong peleng chi la rosin kin kimino sat diam tel tu te mol nam zo don gui te kwa la pan ti khan lian pau siam pau khotwan ti gin khosam bung no le khan chin te ngai ding an tel ngai ding
Coronavirus apan ki vending dan to kisaya Directorate of Health Services le IBS the National Health Mission Manipur ti apan ni pite changa ki zakna Sangni le som le kwa novel coronavirus ahi kele sangni le som le kwa nCoV kisi ihulam nalam to kisaya damlo na si khatia apaita December sangni le som le kwa khabulin Wuhan China a mukja kinom hi taksa a coronavirus kilat dan ti hi le khosik khu naptui luang golna le husama omna hi a dai mat na pin aveini khatapan avelo midang khat kyanga olsam takin kilo son hi coronavirus apan ki ven na dia hi dingte khu chang in mai tom sain khu in la mi to ki gamla dewa omin khu zel ding hi sabona khut sil siang mun ding a hi kele alcohol tel hand sanitizer that zel ding damlo changa ina ki khum ding health checkup ne una medical team te ki thwa ki ding le siang tho ta ka om ding hi ding te atunga ki gen damlo na te na nei le mi pi la ka om tam lo ding holaka selsiat sin lo ding kep dit lo gam sa khoi khak lo ding khut min sa amit nak le kam khoi lo ding bana mi dam lo te to kinai ro a lo ding hi latu la thum la ding in tulwa si la pawgin mo ni na sak dia hon tel tu Imphal ngai than jingen mun tom toma alom te kimpoi zami biakin gim lon mang kap lon le thi the lom te ngai dinga hon tel ngai dingu Ban khi hôn hin nghe ang na sa pum sa ít nay nhiều qua dừng wen ban khi hin lao ang na pum hôn sa na na tình dần nó tunya di ngala tera atop na pian le atop na pian ding in pian na gam tang ki toy si la nyang zama ni na sang
dia hon tel tu te person mana khop lam thangin chingboy moani ka kap te ngai dia hon tel langgo la lilian in apamang ten kwan ngai dia hon tel ingai dingo All India Radio Imphal jing changin thutak la khom sin na le twan kholian le lom te pan pu pa la ngai na inei dingo tuni ta lam da le minute form igen to kiton in i hunu abeka mun si Paite program ngai teng teng om nom le mangpha